I 10 ljudi, evo nas ponovo Lux TV i kao što vidite danas ćemo igrati Sportscades Basketball Championship. Pa evo koga ćemo da uzmemo, nekog Miami možda. Ajde LA da uzmemo. New Orleans. Ne imam. Ja prošli put kad sam igrao da probam igricu, nisam znao, gubio sam skoro svaki meč. Zato što nisam znao da može se ovo nabuđi. I onda sam svaki meč gubio, pa ću sada da skupljam pare da nabuđujem igrača. Pa da krenemo. O, ne. Skoči više. Ovako vam se blokira, ne može vam nikad dati koš. Ili ipak može. Šta je ovo? Hoće biti trojka, neće. Ovo je puni ko papriku baburuje. Gde si pošao? Mali šonjo. Daj sam sebi više ko... Mogu ćemo ovako neće, Što ovaj uradi, Bože sačuvaj. 21 sekunda. Skupi ovo. Ne. Bre, kako ćeš sada daš koš? Kad mi zabije jedan koš. Vidi, ne mogu da mu dam. Pa jel moguće? Jel moguće ovo? A barem jedan. Pa nula. Pa sudija bilo je isteklo vreme. 12-0 smo pukli. Ovi su u istočnoj, mi smo u zapadnoj ligi. Okej. Jel imamo para? San Antonio, ajde. Barem jedno pobjedimo, ako ne... Kako sam ja baksuz, znači najveći sam baksuz ikada u istoriji čovječanstva. Znači bit će ovako kao najveći baksuz na svijetu, Đorđe Vasiljević. Vidite, koliki sam ja baksuz. Neće nisam. Baksuz i povrate. Još sam se ledio na koš. Svaka mi čast. Moram da ostane ovaj kao rezultat, da ne bude... Da ne puknemo previše. Neće mi skoči. Evo ga. 3. Pa ne mogu da verujem. Gle. Puf, upadne u koš. A meni neće, pa neće. Aj, barem ovaj. Šta je ovo? Sad ću ponovno sam se... Većeg baksuza nisam vidio u svom životu. 9-0. Pa sad mi ostavili na nularicije. Sad ćemo malo jače da udaramo. Nisam protiv koga igrao Mendemizea, tako nešto. Barem jednu da pobjedimo, da osvijemo para za sve po jednu da nadogradimo. Vidite, sad me hoće.
Neće me. Sada da koše. Vidio je Sparko puš. Ali ipak će da mi da koš. Ja, šta mi se dešava? To ću. Tako. Ma ne to, ja da dam koš. Ne. Ma gde si pošao? Ždoklju. Udari više tu loptu. Još sam na easy stavio, Pa šta bilo hard, punili bi me sa 20-0 možda. Ajde. Neće da vidite koliki baksus ja mogu biti. Ali dobro, ne može svako da pobedi, istina je. Ali, barem jedno da sam pobjedio, a nisam pobjedio. Nijedno. Vidite, sve sam izgubio, sve na nule, ovo me malo postiče, zašto se nabučio, znate. Koliko imamo? Sad ćemo ovo da skačemo više. Portland. Ne mogu to da blokiram, Sad ću ponovno mi zabije koš jedan. Čudo! Beži, mene. Beži od mene. Kad ti lepo kažem. Dva pojena. Po prvi put. Po prvi. Pa skoči. Ne mogu da skočim. Pa te sad baš da udarim loptu i ti mi daš ovo. Uđi. Hoće ovo biti prva pobjeda, ljudi moji. Daj Bože da hoće. Dva pojena. Vidite sad kako me posrećilo malo. Sad me hoće. Prva pobjeda, ljudi moji. Znači, igramo još ovaj meč pa završamo epizodu, sam da imamo 100.000. Ok. Znači, prva pobjeda, da li će ovo biti pobjeda, vidjet ćemo. Pošto se sad sve po jedno nadogradio. I skok je ova brzina. Kakvi? Evo ga. Ja sam trollolol. Fuck. Sad će ovaj da ga napuni, a? Jao, kako me nerviraju ove reklame. 3 pojena, 9-0 ljudi. Šta je ovo? Sve zbog jedne glupave
Reklame. Znači sad ako ne dam koš, neću nikad. Jao. Oh, je. O, epizoda će se zvati greška za greškom, bukvalno. Bukvalno. Haha. Aj daj, sudija, pusti još ovaj šut. Oh. Šta da radim ja? Ubit ću se. Dakle, sljedeća epizoda će biti sutra, ne, preko sutra, moguće. A sutra će biti novi klip. Dakle, to je bilo to za ovu epizodu. Sljedeća